Walunywa izinja wayisithokozile. Ngithi kwaza ukata
nkosikazi. Izolo lokhu uphume usiye enkonzweni ngapha koDube emzini yakoMbotshwa. Uthe ma usiyabuya wabuya ungasagqokanga isembatho, wahlatshwa imbuzi. Namhlanje uphume esibhoraneni nkosikazi, ugqoke intsaro, ubuye usungasenayo intsaro, ukhonkotha izinja. Kwenze njani nkosikazi? Kwenze njani Mandlovu? Emalangeni ubonakala ezitolo, usuke usiyathengela abantwana ichukela, bakubona usuphakamisa isikhathi. Uthe uma ungena egedini wakhokotha imdlwane, wakhokotha imdlwane. Kwenze njani nkosikazi? Uyakwazi na kumbe bakutshelanga ngekhaya lapho usuka khona ukuthi ma uvele kuya kuKhambanzi umgqoma wethulwe endleleni ungakafiki ngekhaya? Ma uvela kuyatheza inkuni aziyethulwa endleleni ungakafiki ngekhaya. Izolo lokhu uthe wena ubusudiniwe uvele kuyatheza inkuni waphumula esigodweni ngale emasimini akoMazikhali, wathi ungena ekhaya wakhonkothwa izinja. Kwenze njani Mandlovu? Waphikwa izinja oyizo zivubelayo wena isitshwala. Kwenze njani nkosikazi? Awuyeke ukwenzenje sithokozile, Asibuye mkhwekazwanga mlobolisa kami. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Asibuye mkhwekazwanga mlobolisa kami. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Asibuye inkomo zanga lobolisa kami. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Asibuye inkomo zanga lobolisa kami. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Hlonipha umendo sithokozile. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Hlonipha umendo sithokozile. awuyeke ukwenzenje sithokozile, Walunywa izinja wesithokozile. awuyeke ukwenzenje